Ibang-ibang nga agbabasa nga malam tayo amin gagayang kang kapsat kalyan. At yung manandito programa tayo digital special maripul pala nito 90.70 radio. Hindi mo na nagkadwa iti may isang oras sa lasa iti sa daming ganal 7 iti rabi taas hardam iti lonis. Page 22 iti mabilang iti bulan iti Mayo taon 2023. Alright, hada dyan mo yan. Dede pa lang di pagayam nyo, DGL. Aligri ba nyo bang sa okay, makatadwain ka alas 8. Alas 7, iti agsap. Awan. Ito yung alas 7, iti rabe. Ala, pasensya, takabangbang ko gamin yan. Mayat pa lang di tagtagin na pa kaya ni nagrubuatak. Sabay mayat di tagtaginap ko. Di mano na ka na di Japan. Hindi agree nga katapi Japan pangga ka naman. Alani, meron shout out. Happy listening and happy watching. Yamin nga agbuya agdengag dito ay programa tayo digital special dito syudad iti Baguio dito 13 municipalities de Benguet tenderong rehiyon Cordillera Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mega love shout out sa inyo lahat ng bonggang-bongga. And of course, dating programa ay sagsawat rito iti Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Toma, Benguet. Karikitilo mablabar si Marcos Highway, inuaksapsapo kayo iti nalinis na imals. Kaya nalawa iti paradaan ng panganan. Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Toma, Benguet, iti pagdagasan nyo. Iyo pakaramanan, dagiti nagkahimas ang makmakang espesyalitida. Ada iti rice toppings, short orders, snacks, kenda dumapay. And of course, aga-asip tarda karito catering services para iti kasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapay. Salamat nga asip tarda mo lang karito special occasions, mga pangivinyuan apo. Karito special occasions yun, anyaman na kitang okasyon nyo apo. Alright, iti magbayta na pa libre di wifi, pati brewed coffee, libre. So saan pa kayo mga kaibigan? Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Tubo, Benguet at your service. Sa bonalan ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano iman ang ulit ko sa Silino, iti ka na yun ng impormasyon. At dan iti napalabas ang sa pulong minutos kalpasan iti las 6 iti Sardam Philippine Standard Time. Kaya po nakikinig dito lang sa 90.70 Radio sa ating programa DGL Special. Okay? Yan talaga Lord, and kayo man isagutan, hindi masapang isang miway. Kakabatan! Sugilin pa namang patang Pinmagbag siyago si puso Nyanto amoy guarasong sikaw Jagtahan so dibdib ka na Paradori siya
sako no guara kejas kangko ami injedag anko si kami guara janam ko kakawatari adut na ultimo dekat mahais pelau tapno at tahun on an el sahira shiri pago paladoy sepik son sikam ento amoy kabol kakawatan Song sikam agdaro no asyad sa kayo ang sahid inam ko kakawatari hadut na ultimo dekat mahais pelau no at tahun on an el sahira shiri pago paladoy sepik son sikam ento amoy kabol kakawatan ultimo dekat mahais pilau tapno at tahun on an el sahita shiri pago paladoy sepik son sikam ento amoy kabol kakawatan paladoy sepik son sikam ento amoy kabol kakawatan kakabsat kan kakailan ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihag ti kailian tayo ditoy kaigurutan Cordillera Beach Resort. Cordillera Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordillera Beach Resort. Alright, hindi man pag-imanan nito ang barbarong sponsor tayo, Cordillera Beach Resort. Yan, nakakailian nito yung Cordillera. So, berbero kayo itipan na pagdigusan. Yan. Bisita nyo lang iti Facebook page iti Cordillera Beach Resort. Masarakan sa San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud.
At aning sinapalabas ang 17 minutos kalpasan iti alas 6 iti Sardam. May shout out kay iti Abuy at YouTube channel tayo Lloyd's Wayan. Alright, happy listening, viewing from Luwakan, Antamok. Aning bago siya ulit, Luwakan, Antamok. Kamusta kayo? Mercy Almas, may shout out kay Bro Igor Vintora. Good evening sir, idol. Pariquest kakanas. Salamat Sir Idol. God bless. God bless you more. Kumusta kayo amin? Dito. Virak. Ito kung Benguet. Eredix line there 0938-632-3717 para karito request and dedications yun. Concerning issues, mabalin na ta. Jem Golian, may shout out. Ito inatraki. Nagagat. Nagwapo nga pumupos-ipos iti Inizilin 352. Kamusta bro? Kalita kadwang taxi drivers. Kamusta? Kamusta iti posipos yun? Kamusta iti rikos yun? Safe driving lata. Tagbabasa. Ano ang babasa kata nagalis. Tapos lang isumad lang dyan. Ano na maga, nasugpad. Nagbabasa, ayan, nagalis. Alright. Speaking of taxi, ayan. Kakadwa nga taxi nga biyaheros. Ayan, kamusta? Shout out ko man dagi jay adino ngay day. Jak mabirukan. May sabi wang sa kamay tayo tutuloy direte programa tayo yung digital special kahit PDR. Ito yung maniti may isang samiwang nataraki ang kabalyo ako. Ito yung nataraki ang kabalyo. Oray para ba ang agkakabalyo? Agwee! Ako na siguro niya. Kadi, alasan. Sa bali manan siguro di mahilig ti kabalyo iti parbangon. Dati kabalyo may sanga alasan daytoy ket na po daw sa medyo burburan daytoy ket na taray kalagura-buragit pay aglalo sa palang sa muka wiwitan. Daytoy nga kabalyo ado ti umapal ado nga kabalyero ti mayat nga sumakay daytoy ket na unget kumagat kumugtarpay aglalo gayam kuno bigla nga sumakay. Siya kayak ni alasan may sangag sapa inimas na unay ti nangiskapi agpigalgal tuirik na bigla na tinagat gamit di makaputa
pa. Narikapot saka agraman tuman ko, pagarot ko lakit di no nabnablo, gamsan gayam nagaputi banok ko nagpataray kanay alasan. Agraman tuman ko, pagarot ko lakit di no nabnablo, gamsan gayam tagaputi banok ko nagpataray kanay alasan. Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah. Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness. Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway. Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo. Di wow. Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 809202195777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, so dahil ako dito Small and Barrel Resto Bar, padaanan iti concert for ako sa iti Aweng de Cordillera. And maangay ito no May 9 sa J Smoke and Barrel Resto Bar. Iti beneficiaries tayo dito ay kat dito ay doon ang kakailian tayo dito 5 tadyangan to babengget. Alright, hindi na natuloy direct programa tayo. At hindi man nagablit po ito 3-in-1 events iti tapi. Ito car show, first benggit folk rock in country,
Music Festival kan daytoy pasini di Igorot. Yan. Baka adan to iti pagbaliwan iti date na daytoy nung matuloy nga umay di Super Typhoon nga kunada. Panag landfall na kanod ti Pilipinas kat Pilipinas ba o yan kat into no Biyernes kat na ichamba dito opening command niya ang Biyernes May 26 ya at no talaga ang landfall na ito nga Super Typhoon kat i-adjust tayo iti aldaw na dito siguro nung to no May 28 to iti opening na dito well anyway dito 3-in-1 events the topic car show first Benguet folk rock in country and pasini di Igorot at mga isa dyan di area wangal na Trinidad Benguet and then kaso naktatay May 26 to June 4 kuma maadamat iti umay ang napigsang bagyo niya. So kas ko naktatay ka at adan to iti pakiadyasan ito date pero ito May 28 to June 6 siguro. And anyway update tayo matlang kapsat kailan and of course maawis na ta dito iti vintage cars da maki-join ito yung car show and open for Benguet Baguio Benguet and of course registration until May 24 can may invite mo dito yung second hand cars in truck sellers who are interested to display their cars trucks for sale for a minimal display fee. And of course, dagito iti makita yung sa dyan. May madlang dito ay didakang kompanya iti Ford, Nissan, Mitsubishi, and of course, dapat iti motorcycle. Dito yung kompanya iti Kaiser Vehicle. Alright, iti ka na yun ang informasyon. Kat mabala yung kontakan ni Ma'am Alma iti 0966-932-2910. 0966-932-2910. Yan, patay dito ay car show. And of course, dito yung first Benguet folk rock in country music festival. Kat mabalinda kami mat nga kontaan ni Sir Sindong Talao. And of course, isan mi, dito ay Benguet entertainers and of course, local artists. Alright, may makipasad. And kasama dito pasini di Igorot, may invitar mat lang dito ay filmmakers, Benguet filmmakers, directors, producers, and of course, actors and actresses yan. Alright, ito cellphone number tayo ko 0949-411-4126 para ito ay First Benguet Folk Rock and Country Music Festival kan pasini di Igorot. Okay, so dito garod iti update tayo pa lang para ito ay and yes events iti tapi nga kunak nga 3-in-1. Okay, edi oras na kat, alas 6:31, iti Rabi Philippines na tayo mga kaibigan. And Paulina Olemag na pili, we'll shout out, good evening everyone, kastamad, manong kaperman, uyas chamo, siha! Yan, palbangon mo ang sitano. Yan, baka maramuan, ingab-ngab ni Ava. Yan, madama, pangal daw, alazan kay special, kaawang, ay, pangal daw kayo. And Gritchel Tipal Juan, may shout out. Hey, good evening, sir, watching from Bamban. Bambang ni Vizcaya, greet ko man, digitay gagait, kusuda, Karachi. And Grisel, Chanel, Arcel. Yan, request song man na sumak. Salamat, idol. Alright, salamat man. Alright, happy ngayon na si Ma'am Tungbati, yeah.
Yan, talaga si Mardang sa niya. Iti, sekarang ba iti live tayo, no? Dapat lang. Tsak maawatan nga kung na iti Ilocano. Well, anyway. Sa kapatid man, ituloy na ito ay ipatokarati kakanas. Di man ito ay dadunga pa yung sponsor kayo nga po. Dito nga programa, katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da aglulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, ingan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan, kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dunga pa yung special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitahan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jai second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan. Kayo pakagatangan